Kajingan langkan hun jongka United Democratic Party UDP Sora Sarkel hamokodok hakasandarik nai weng arjar puat kalasaki ya kajing pentikna bau kurtong ka party syaka election jit nomi khmat sa yeng do bar thawain ka jala megalia na Sora constituency house nam arjar pulai banwan undei uba titos w khan ubadeiru MLA MDC bamenta kate ka constituency kumon chukudo uba titos udeiru chief executive member ka khasil satrama district council KHDC bamenta bat lami khmat yak Sora kum MLA nadu snam arjar khatlai hadu nam arjakat pra hakabau lasarem no hauba given MLA bamenta ka Sora na kaseng people democratic front omtang ka tau ba tita subadeiru president ka UDP Sora circle bat kumjuru jong ka UDP east kasil district ulami khmat yak Sora kumu MDC hapadeng kisnam arjar khandai arjakat saw bat sajit biang pat house nam arjakat khandai hadian ma layoyo banis nok habat i hapo yeng apakal kut alasim ya karai kut namar bangi i bati kum uwe na kirau rong ma unong yalam uba donya kasap kapong kapakartang kaba ublay ulay kapang hai hagaba hagiding ni lesnu ya kecingkren jot ya kinong yalam khantam ya kibidai ki minister mo hagiding sarkar Meghalaya bat ki draw live project na program ki hapok YouTube mo ki plus ki minus ki cingkren ke pam itu ithau syo teng ke bala I thaj ke bala I caburam bani kam bahiyeng basem bat kum gitu ki bala sakren ngiri si mo nei bati pat kum CM kum MDC ngim chui bandar kadono ka cingkren penthok pria penbon nam I la hapo district council kum ki be ya terilang kum kakenhun tu po district council baro kowe kitu ki MDC ki terilang ki kesan lang met ban mesin ya ke ba mi ila pemi kum nong yalang laha ka imlang salang ki SU ki FKCP mo ki bakmat ban tim ban kho ya ki nong yalam chok state nulai yai bati mjudan ke jingkran ruya tang ketien cingero ketien ai mesin laha ki YouTube per mjudan ke jingkran ben ke jingkran kro ke jingkran bentok pria tiada mar kata habalai slok bat I habalai I kecilong rangba kecilong nangalam jungi dari terau ngaro ngala raikut ban ai ke jingkersan yai bati ban khot ban wer ru ya gitu ki perlok ki balakersan yang haudus nem arjar khat pra hamal khat lawer ki bani kesan bati kiru kila ai kecu kaput kepor bani kesan ya ibati dari terau da kapakiwan ki perlok ki percor ngasa yo bor ban kesan ya ibati La pentik na ya ka kerteng ba titos do Dr. Jimino Mautho secretary ka UDP ha ka jidan lang ba alantri Africar working president kirurang ba bakanthop yo ba Droy Star Khongsti ubalai khun ya election MLA na Sora da ka seng HSPDP house na wajakat pra uba Michael S Jerwa kinong yelam snong na kaleng kisnong ka constituency kibla ai jingkersan lang ya UDP ya kibala pediang burom do Dr. Jimino Mautho ha ka jidan lang ru do ba ringkat lendam MDC klaikro lang kerdam constituency ubala penya ya ka jilang nalor kinong kersan kibla dan lepa la sakhi ya ka jingwan kersan da kispangut ki bathamai ki bawan na kiseng sain perthai kum ka PDF AITC Congress bat BJP bat ki weipan ngakwa ban ong ipi tang ni gawai ka arhajar arpulai kandai ka snem ka ban wanra ya ka jingkala ha ka bai dai berkesan syar ka khadar ha ka ni ka jalla bagi ke jongi nakaliang jongi kum ka seng UDP labon teli ki snem Yumshim yo ban yu lakam jong ke jingsen syar ha ka ni ke jala bagi ke jongi I president ramba jongi bam kwai duar blay Dr. Don Roy ila keli ya yo ma jemino nginele kumno pikwa bagi ni don ha ka liang persya leni pikwa bagi don ha ka liang sensyar berkejubab nakaliang jonga Aku tu kapor I Dr. Don ngong. Namar bau ba ula aya karai. Ban ni job tang prangut.
tang prangut ki MLA ni oban sei na ka parti UDP ngongi Dr. Don kabha bagi ne hakaliang persya kabha bagi ne hakaliang persya bagi juong hakatin pareng bagi long kata ka constructive opposition bat na kaliang jungi sansnel nadu arajar khat lai hadu arajar khat pra nilai dia sa hakaliang persya ngidon tang ke MLA scheme ngia terkhong ngimdon hakaliang sensial tenrei wala ngidon makna hakaliang persya ru bun ba kikam kibangilale kum ke parti ngidon tang pramut berkikam nilai bangila sakiru hagabai dei bekasora constituency iba titaskan elale shibon kikamba menba idang long kumu MLA bat har tu kapor hakaliang persya gi kejing pat kejing pra jong keskum jong keseng kongres ke kongres kepadon kan nyomut ki MLA kilaya sakma shani bercatai kilaya sakma shani bercatai berkitu kepadon kejing skokia kibadon kajing smokia bangkit banba ya kini kejat benrio kejongi kilajit ya kini keseng UDP kejongi iba Melbourne MLA badon burong nang tei nanongpo constituency lawan insawan banyakun naga parti kejongi bat mendai tang naga kongres parti arngut kibadai naga kongres parti kibadon lecce ke TMC arngut kilawan pan ya ke tiket naga parti UDP te kiong yang kiong ba jebino ngila bakla shibun te hendrei ngila ban ai tiket tang yuwei ni mla ban ai namar nakaliang jongiru ngi haban perkhan ya kini ki aspirants ki baladon lupa naga parti ki jongi haki constituency baper ki badai ki nongnong ki nonglang jong parti ki jongi ni haban ai ki briola jongshwa sana ki parti ru kemba PE menta ki MLA ki MDC menta ki lawan ban penyaso bat kene ke parti UDP ke jongi bat ngi menta kemba kalong ngi don kemba khat sawat ki MLA naka hendriwat ngi job nang hendriwat house name arajar khat pra menta ngi don khat sawat ki MLA ki bala ai ya kejing menjur nak kaliang joki banyak hun nak parti UDP te naskol thu ba kalair jong ke UDP kalair jong ke bom lasdang ban be pha hakane ke constituency ke jong piru berganget scam ba nakane ke constituency ru iba titos khan insayo ya kejing job ke badan burong hakane ke assembly election 8,000 arpulai